Ka Office jo ka District Legal Services Authority Southwest Hills District harangkat ke jingit relang ber ka office jang District Medical and Health Officer Southwest Hills District kalayo banrake ya ka World No Tobacco di Habalang Molong Wir Higher Secondary School Mokruat Southwest Hills District halor kapang ngidon kam ya ka jingbam ya uduma kinongkren ke bala ai jing batai bakhamnia halor kani ke jingrakhe kilong ka kong di sotun Chief Judicial Magistrate kam Secretary DLSA Southwest Hills kabala batai bnia sepangki an ki baidai berkejing pyndonkam bat kejing di ya uduma kenang banla bante alakam ya kejing kerni jong kejing di bat kejing bam duma ha kejelah kindon punishment ki babu abo jong kenika an kilong ki beret dikeladan ku bel pat penkieu yaki punishment taki penalty ki bakani ka an ka bo na kabental itu ki bapenken ya kenika ki kendon jong kenika an kiong ba lada don manu ba di yakini tobacco substances bat haka paket ke jong ki klet ne kim display a warning ka bangi ong mane but smoking is injurious to health, the consumption of tobacco is injurious to health. Then kaan ko ong la ban sha set jail ru hado ars nem bat ka fine ka ba hado 1,000 ka katala the day kasian ka baningkong the day bat kasian ka baar kata ka fine kala ka kiyo shado 10,000 ka te ladadan pat kiba syamba ki briew ki di Duma ki jaka ki bangi ong ki public places menang la patay ni MP katu ka prohibition of smoking in public places rules mamsha bandi ki bus ki taxi ki yo ki jaka ki babun ki patba ka fine ka day hado ars pa ka tama day baka bo panikaan na ki kentuan ki ba ako way strong kam sheneng Diki ong ba ladadan masyam bagi advertise ban kentil yang tak jengdi ya usigret kum ya kita ru kadang ke fine ke ban poi hado 10,000 ka tingi syam begini kini fine ki bakabo kenika an kalong ke beduna na kata kadang kila dan kenika bill ke bakidang yang pusan ba tingkiyo ya kenika fine bat ka fine kam kat hado silak hado sanlak tengkaru kitu ki banga ong menya 1,000 tengka kan kiyo susu hamseneng bat ka tu ba 10,000 tengka kan kiyo hado sanlak ka fine ka badai tang aspa tengka mentara da pidi kisyami ki briew ki sigret po yo ko kwat kin fine aspa tengka kin dai lada ka ni ka bill ka lalong an ka fine kan kiyo hado 10,000 tengka kila comment yang badi sigret aspa tengah tenung ye minta dai syeja tengah kala kampang net tinang ta kadau kadon ka an ka babu ban yada yani om tang nak yu tentang te mangi badi yu sigret dai klam do pa di mi di lang la jupenya ni tu paket sigret atur ba itna ya ko mi itna ba dai ko di dam di yang Mesyali dan dia diperit mentali ih kadian ke paket kedur bahaya lah wala katar diberi kidang di sigret balik itu kedur-kedan kedur-kedan nomor bakadan kenikaan ke ogba hidai ban display ya ke warning haki paket sigret ba kejingki ya sigret kata yang membuat kekia so Nalor kata ko ong ba lada udai cigarette ubo manufacture ha India kamud katali kalalong ki haban bat ikaan hindray lada day cigarette ba import kamud bawanra na syabal jong kali jong niru uta cigarette ru udai bandan ya kajo ka warning ha upaket jong cigarette limda punta himnamla bandi ya uta cigarette ha kaniga wi ka jong ni nakata daw habang ngipet isyang ba kidon ki warnings ha paket cigarette naluar kata kadon ru kakendon kabaong ba om sya bandi ya u cigarette
near kino tobacco substance within 100 yard jangka educational institution. Kalau mod sispak meter dan bukan yang menjajan. Ha? Hairan. Penuh. Kita kedukan habban syakban kuna. Namar omla bandi ya kino tobacco substance within 100 yard jangka educational institution. Ladang iwan bandar ke betul suku sepuluh ni kesli kebut kadang kadau. But i doktor Phyllei bagran hakmat jongai labatai pi sepang kuno umbiu Duma ukta ya kekwat kekiat jongi. Te haba Phyllei osno ya ke jingkran jong i doktor Phyllei ngakwa berkeli de pi kanu mendikidik belaju berdi Duma. Rakti hakam kom kasih ni te masungan briew nila ai kwai nila ai tempong nila ai shun ni am bikin pam kanu buat kulatip shpang tak khana rakting pun pajios no te kin ma ha pasu khana gi omba Duma de we nokto dei ni am punya kan bikin briew ro am te kelap ni lupa khana terus kam jeni ro boleh busniau Ringi pat ngidenya bangi. Kita kata bahkan di India jadi siam pakadan gaan. Kabate rakam ya kaban di Duma haki jakat belompat ba. Bandi Duma haki jakat badan kiskul pule putih bat kunjuru bat advertise ya Duma. Ya kabaya dia ketika pang badan gaan kebaoka cigarettes and other tobacco, Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution Act 2003. They will be got that part CODPA Act. Mo. Hapo jong kanikaan, hagakenduan an kebasaw ko ba himla bandi Duma hakijaka patba ne bandi ruyo Duma hakijaka patba. Tim ni iba ladang ilet hakino kino ki restaurant ne ki yo ki hat nyim dei ban di yo Duma ndrei habang alet pat hayo ko mongruat na iba barang di Duma let wadanga kham di hi shintur ngadi lang dei niam kan no man hayo jupi madan di pai mama himben gi be di biri Duma di makalan mayo di indirectly. Nakakadaw kaan ko ang ba Phyllei bandi cigarette haki jaka ki balong patba. Wat lada Phyllei hakum ki railway station ne haki airport kindan ki jaka ki belabo kerpang nakabenta ki tu ki bakwa bandi ya Duma ne cigarette. Kimla bandi palat maktu ka jaka ka balabo iki bakin di yung jing ya Duma. Ti hakabaya dai berkaniru kadan karul. Baong menjadi Duma hapo ki jaga patba padan kini ke prohibition of smoking in public places rules kaba arja pra kani kamana persya bat kadan ki kendon balabo ba omdei bandi ya Duma kum haki bus ki taxi ki jaga yo ni hakino ki jaga ki badan bon ki briew namar balai Hindi bangidi tang mga marway hindray habang ngadi nga kakta ikakwat kakiya kibay pat kibriyo kibam di ya Duma. Ti nanor katapat kaan ru kakam ban advertise. Manubi jupay film. Hell. Balay ki ay katug advertisement kaday namar bakatan kani kaan. Kani kaan ko ang siya ban advertise. Piniibon ki advertisement. Pini lada dia yung chips, uncle chips, ulias pini di poster bahaya pini buat. Pini ide ilu kita jemam pini di poster bahaya shit buat deh niam. Pini yung advertisement Horlicks. Komplan, bakit nanti kan sejarang. Laju i berada di cigarette, buy advertisement berdi cigarette. Ha? Kaan ko ang bapimla ban advertise ban
Phyllei ki briew bandi ya cigarette. Dan kebaar ko ang ba nada kadang menunggu display kabaya day ki film ru bapen i jinggi cigarette lagi dulu kinja advertisement kaba dan briew bandi cigarette katay bandan ka jingtho ka warning ka boong ba nada pidi yung cigarette kata yang kuat kekhia ka joki. Dia syukhan menta kadan ka film ma kaya ka tian Telugu la GM ti film so na advertisement na tian Telugu bi itu hoanyam na hindi ben mau ba kaya dai phi hakabede bat terjindi usigrat bat kunju banya dai phi na kita ki briew kiba di usigrat aki jaka pa Pwede ang knowledge mo yung piyong maipaw di cigarette mo kanina yung public place. Kaya yung public na private place. Public. Kaya am. Dia pihak syukur pak kan. Dia sipet kalau lek piyong tu briew buat yang amin ya ba umum syak lah ikon briew dia menjadi cigarette. Di public place kalau kung kikenjayo kijinya lang di bahe. Shikenong jesek he dan bagi cigarette kung kita jaka kaan kamsya. Dia ibu hapok contoh ke advertisement kadai bandai ke ketian Hindi lani ke ketian English ni kadang ke Indian language bagi briew ki sebut nak kata kadau siapa kadang lang ketian Hareng ketian Hindi berada kiwi ki di jaka kiba kadang ke official language mereka ketian ke bagi keren ki briew bahasa ke jaka dia nalor ketaru niyo iba kita di advertisement mano pala julek tentiet cigarette hayam Bampong bastom nakajing di yung cigarette ni syamba ki briew ka outwe ka jingpang banya ka jing yo kamu ka kamhia ka pela jung tu Bampong ka jing yo kayo ka revenue no cigarette re menipet pat ki briew ki Bampong ki yo ay jing stop repair nak jing di ku cigarette ki kampun ka kamhia bani ya ka jing yo ka income jong ka region ni dia nganet kila ya yo jeng betai kendiat nak tu jeng betai dengan mang penjong syu ngan ai kuble pi ba pi kala metia ko por kren mangan de kuble shibun ba ba pi yo apo idea ni muslim marhaja yo ji ba kajing ra ke hi to man muslim kumbai la kren sa kali be akalai pui trik jong nai ni But ya kan ini long nadu usnem kendai spa praboka daga WHO. Di kemudian in trend Jingpang jong Duma. Di kakum kecing lab nakir kot sebalala ya Duma hilalap nengkom abo Amerika. Kata kadi rajas yang mencuat. Di kumlo Duma mit koi shadu shidi sini. Tolong Christopher Columbus ni try lajan paru akitin. Abau la koi shari Amerika ula lap bau bulan da Duma. Di anda ula wan pai. Napo Amerika di uwan ra no sepo Europe. Kata kadi house nam khasau spa nak kuah. Di kumlo le koi ho India pa. Kadi anda kilawan buhai senam kinong Portugis. Kata kadi sikisnem kan ruspa. Jadi hausnem kan ruspa ay bakila sedang bantung ya rumah po India. Ter kaya ikuta di rumah hi udan arjai. But ude botanist lagi scientist badai yang jingtung na po Sweden bokerting Carolus Linnaeus balap nengkong pakidan arjai. Baru ai kerting nikotina drastika, baru nikotina tebatong. Te ubabon ni ubah hau rumah ni berdekam jauh nikotina tebatong. Te kaya ter te hadien ulak long no kunja jingtung ubapun mentoy yakinong kayi. Handrai kim tit pat hadu kan no kecik sendiri.
Di apo jong state di kaya ru team kare ba coba ko free ni kaya namar balik ayu tharai ni ya pulai ko buat la yu hi ya kata ke jingpang rumah ko but katong kajing report jong media belang sian nilap ba kami khalaya kila khot ba kadai ka Kansas capital of India but la lam hapo mi khalaya hi ambe tangkirang ba kibati Duma ko ba si panong bawat kita theiru kota kelas dan Duma namar ba katkum ka survey dan sen bekila bahapo mi khalaya lajan 100% isyurang di Duma but kikim theiru kila jan poya ka arpo 100% kila tamia ka arpo kila jan poya ka 100% di Duma namar male ayu Duma hi om tang ko uta ya kita gilom ya ki mod hikmah ndre talut paro ti yin sedang no ya tapi sini jong Duma yin dapat hat menta syubu kini kilom kini kiba arme nada dia de kibang di Duma kato kapi jong Duma ko besniu kadai ko khot ni ko tin but bale ayu nila pas Phyllei why tobacco is so addictive ti kata kajing kerni jomni lagi na ita chemicals juga on nicotine namar bale ayu ulong di secret hi lada utan cita ni secret tang po 10 second katu kata dem kapoi syaka jabi ti udan kata kajing snow ba ayo jiman toy ngata ni usno tenar usno ba tenang nengkong kalong tentang usno tenar usno ba hanrei suki banyo ya katu kajing snow tenar uhabi kampun shushu ya tu sekre ya hakaju kapor ini ya kren hang long ni kiba ana adu bukan Hapuai Hapo Amerika kila sedang bersina ya sekre kadai hakatu kapor bagata kajing di Duma ru kelas kan shushu di daya artat haus nem kandai sepak katsan Hapo Japan kila sedang ban eksperimen la Duma upun tot em ya kajing koi jing kia jing di haus nem kandai sepak arusau ba kadang kemakasin ke bersyaid ni man benai kabakarteng reader digest di haus nem kami kajing keli bagi om does tobacco injure the human body? Tikata kamot kiong ba Duma konsiun em ya kapoi kia. Tadi hantu bagi briew kelas dan perkat. Bagata kajing di Duma kadai ke bang menipai ni ke bang punjab kan. Di haus nem kendai sepak supinyo udon doktor po Kanada bok compare ya kinong pang santo mut koyo lang sa Pat santo mut kinong pang kibadan kiwe ki jingpang ti kabak ulak kalau kendai po persen ne kinong pang kansa kidi badi Duma hendai kapa yi kibadan kiwe ki jingpang pat kalau no tang kendia ini persian ban ni pasar cimon laga banta ke jingmon toy iwe pe iwe nan ibadan ni bat bangin pun satriang ru ya kubor anda ngila le sheying la ni shashno baka e ke jing kam jong jing pa jing kia baka e ke jing snim jong Duma ti baka di shiban pa ka program ko badan baka health department ti ngin keren kendia Jepang what is health na thai baro ni dan kami le jing pa jing kia but we tip ti udon American philosopher boh bokateng Ralph Waldo Emerson
Dia usnem kat spa cihajar praspa anu pogo health is wealth. To. Namar bangkit bala dan idan ka ai. Badan idan ka sa badan idan ka di dan idan ka ai. Ni namla ban enjoy ka. Badan idan ka okay. Ni mla ban kun tambahan. Boy jingkia bagi jingiem jing briew. Di ka First World Conference kadai house nem kat kendai spa you belong po USA. To. Naka po si kapor kaya, but they house nem kat kendai spa prapuai. Ba profesor na po Japan o kating Utakeshi Hirayama ulam bakadan kata kajing ya dei bopensni Duma bat kajing pangkansar jong kilang selane kita. Tikat pun poi haus lam kendai sepak keputusan. Hapo Amerika kilap bakajing pangkansar jong kilang kelak tam shibon syak ban kiwi kijai kansar. Tikat bakadang yai kapo tadi tat haus lam kendai sepak keputusan. Banapo World Health Organization kiong bakani pyndonkam ke ban le halor kani. Tadi hak uku snem bila rai no bakalai po terik jong bunai ni hakalai po terik jong bunai ni ban rakhie no ya kasni kum kasni bakapang kata tadi no wall to body ni trilang civil society Islamic school bakidon ki program kemudian tinggal harai kani ke bang ya dan ni dalam kajian ini dan responsibility kepada nadu kita nadu nak sekolah buat itu kita kena fokus kajian kau jingkia ini biang apa mereka ini dia biang apa kompor buat ini dia biang ke imlang salah ti kayak ter buat mentah. Persiang ban ya friend